Shubor nakaslem jong unongsan hima. Mayalang pakem ulayo kur hadu artani kita kemaksiar hakarin sanya kopin ido aksa kebelatip kum ke Mr. and Miss East India Natural 2026 kebelalong harangya officers Colony Hall Assam. Mayalang pakem ubadi ukun jong uba plan lingdo ban kakong stilda pakem na mintong jawai West Janda Hills. Kanikaran sanya kop gadi kawai ni kichnya kop bodybuilding but fitness kiba tam ha India kebelatip kum ke biggest Natural Bodybuilding and Fitness Championship Federation of India and Southeast Asia bat kabla yo jing ithuru naganiti ayo jong ka sarkar peding hagani karansan lawan ban shimbenta hadu praspa khandai phun yongot kinoya shimbenta na ki jilla ba pher jong kari India umayalang pakem ula ju job tengru hagarinsan yakhun bodybuilding ke bahe hapo kari India kenthop haga Mr. and Miss India Natural Men's Physique bat ka Mr. and Miss East India Zonal Bodybuilding and Model Championship kabla long hagwati ha ubnai rumphang mata usnam hagani ginya kom kabla long ha ka arpho bot arpho itrik jelio arja arpho henrio harangja officers Colony Hall Assam umayalang pakem ula job yang bat ulawan ra buram sa Shisian district barkum juru ya ka jilla Meghalaya haka arpho itrik jelio ulawan ningkong ha kop Mr. and Miss East India Natural Annual Zonal Title Championship on Natural Bodybuilding and Fitness hakakardan bodybuilding kaba 100 kilo haka arpoi tari ujilio pat ulayo abyang hakakardan kaba ningkong haka no drug fit classic 2026 annual natural pro qualifier championship on natural bodybuilding and fitness hakakardan bodybuilding kaba 100 kilo nolor kini kijingyo jingjob umayalang pakem ulayo ru yaka pro card naka Fit India Natural Bodybuilding and Fitness Federation kabla pendong yu kum upro athlete dagni giyo pro card ula shajiet bandaj mikmat ya kari India giyo kop international level bodybuilding championship kiban salong shakman kani giyo jinjob jong umayalang pakem kalong giyo ro bakraw omtang yu shimet hendai kalong ru kajing sarong ya kathan rilum jantia ba de jilla Meghalaya hi bro kawi wonokong do ingo yo blai inga ngani jinjob keburom ro cho kamjo le kuble ya bat ke jing sangu nonta yung kasam yonga ko de kerchan yonga lomba jing rap yong ki yonga ke jing kre yonga jing ta on competition kamjo le ko per ke jing lalti yonga ke jing ta fitness kuble kerpang le nonta coach yonga usa Dr. Bidi Saya Kenjing wa lucu irap yang kibenta go per jing to wa kanika jing laluti yang jing to go fitness kamjo le bentai competition go per go rio ulai aman sket ka jing irap go kro rum ta yang pen pau jing sango da kerchan ge lomba ki buj ki ki man ki go penman yang yo poya chdo ko thong ke jing job lomba ni ke competition go per yo wan ra buram ka district ya ka kur gajak yong bat kam to ke jelah ro ko wi ke jing to wa ni competition ko ngada layo te ke jing to wa competition yong ni banai ko ngada layo lomba ke terik ko arpha terik ko arwi terik yong nu banai ki competition kiwa man haite ha Assam Rangya Officer Colony Hall kiwa the organize the East India Natural Bodybuilding bat kamjo le skawi ka competition ko khut ki ka no drop fit classic bodybuilding yang ka fine natural bodybuilding of India ta jing to wa ka ni competition ka nga ada po ya thong jing job ko nga yo ya ka first place ka arpho tarik ka arwi tarik yo artliki gold medal jing to jing ikun yo nga ni competition ada yo la ya prokat ko penman yang wo yo ku sekwi ka level ko angi international level ko nga do hap wo cha jit lai kun chaduk cha benta ko per yang ka kiri ko angi international level
Jing ito competition ku ngadawan ra nama lomba yang nusnem hakaliu witarik benai yang benai Februari mat kamjo yang citrik yang benai March ada yang nusnem da ya lately gold medal jing ito ka East India da gold medal but Master India Fine Natural da artillery gold medal jing ito ganila begini kiwa dangwan nama itu arpau witrik yang nu benai terang competition yang lusnam kejing genongkong yang to hejing to kamu detip mah kini ka sports ke yang man ka compare ni sport ni ong pi ite jing lek ke yang lek ke hayung dan hi te ambai ite jing du nama hejing to gitar kiwa pen MK ni jing to ka exercise ng met yang jing to arma ke jing ko nga chama hantam ka jing support yang jing to ke jing lai yang chiki national level kiwa nga ke jing pengkrek yang man ki jing pengkrek kodang MK ma ke jing support ka liang ka pisah ma ke jing support ke pun ke bentah ma nga na ke liang yang temat MK ma ke jing kerchan nado na ki ma ki lok ki jor hantam na ka sorkari ke yang ko pai khmat ko nang bentah ka jing rap nang bentah yang kiwa ma ko ni chakmat ke bentah ko penyoi ma ya kasap ko phong ko ame ta ne liang yang ngam ki jing em chubon na ki jing to ga te ong pi ka merap ne bha ki jing lal yang mat jing duti ko jengai em kam ma ki jing kerchan ko jing rap dengan ne liang nga karpat ma ne liang yang sarkar le yo pai khmat ko ya kam kiwa em kam ni ki sap ki phong kiwa ke jing to ka ni ka jing la yang da bondli competition ngakam athletes nga da lai represent saya kami khalia bentang per yang keri India yang katu da po chiki national level da em kam ba ga jing kerchan yang pi em chibun kita ge jing ma ta kwa au pai khmat pi che ki athletes ne bha yo begini kisngi ma kisngi ki wa em kam misket uman kita ki professional jing to ta jing to wete mo sao dia mo dang sadin bha ge jing to wa ka ga jing rap yang ke jing na ka liang yang ka sport tengah ni liang yang ta kerpat ya ki ma ki sport minister ya ki yo minister yang ka sport yang yo pai khmat u che ki athletes ku wa ka sap ni ka phong ku wa yo pen pau le ho sa din ki jing to wa ka sport ne bha ni ka sport ku lai to man ko wan ra du kete ko man ko physically ndai ke rap ko man kerpang man ko kete ko man rap ko ka bormet ki yong rap ko ka jing chumper khat yong rap ko le benta go per yong ka jing im yong yo ki mat che khia yo ka bor ma yo dang khamtam yo klan kete ka immune system yong jing to o ka met ka phat yong te dan hi jing ma kadang bon chibun pha em tanga kwa pun pai pi te to man ko mat chwa ko nga chem sing ka jing em yang o ka ni ka message ko nga kwa nang menta ki ma yo pi ni ki sngi bon ki bru ki wa em ha la ki jong ki addiction ko ong ka jing karni tengah ka jing to ka ni em se ma la ne wan ra ni ko kubor nak benta gitu ki para mesim ki wa im gajing karni senong karni mot bon ki benta gajing im yang bro em gu karni agadi kabam ko man kam gi drugs di kiat di bang kam ter ma em lagi para musim gu karni ong philang ba gajing pulut porong ki haki benta gu em toy gajing im yang ki yo ki ya ka kejut depression ki anxiety ma ko ta jung jubur khat yang ki bro tengah haji liang yang hete mot wan ra ip kan message ko kam gitu gi pramusim ma gi em mot gu cha ngop gini gi benta gi wo per ga jingkerni wan ra kan gi kubor ko nga kam ada job ama ya ketika no
drugs fit classic ong ki yang ko bodybuilding tengah le nang bangun ka por wan ra ning message ko ong ep pen chlurai pi yo join pi jinga tok ba ni ka fitness dan ni ki sport ko per ko wan ra ep ka jimun toy ko kro ha ka jing im yong pi ko pi yo pi pelut por ko yo pi ka ta ka met ko wa chait ko khia ko pen yo ep ka bor ko yi pi yo fight wa kini ki jimun toy ko bon ha ka jing im yong pi nang ba ka message ngai scam man ko jingger khu ye pi ko wal langba ko nga chamo ga jing im yonga wa nga job along gini ki jingger ni ko per to langba ko nga emma ko por yonga pulut pora ha fitness yonga ha jing im yonga man kasngi ta ko ble chubon la ko khu ye pi chi jang